Туғандар, келіңіздер, барыз, сөйлегенімізді оңдайлы, жүрегімізді оңдайлы, пейілімізді оңдайлы, мүнөзүбүздү оңдайлы, ишенимибизди оңдайлы, жүрүш турушубузду оңдайлы, ибадаттарыбызды оңдайлы, амалдарыбызды оңдоп калайлы. Өлүм келгенге чейин шанс бар, убакыт бар, оңолуп калайлы, оңолдун жолуна түшөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолдомосуна түшөйлү. Не dedi? Вала тажассасу, бири-бириңерди айыбыңарды аңтарып аркасынан издебегиле. Вала тахасаду, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Бири-бириңерге ичи тардык кылбагыла. Вала тадабару, бири-бириңерге артыңарды салбагыла. Бири-бириңерди артыңарды салбагыла. Куну ибадаллах ихвана. Bir tuğan Müslüman, bir tuğan bolgula. Bir tuğan Müslüman bolgula. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü uğaylı. Müslüman, Müslümanға zulümdü kılvaydı. Müslüman, Müslümanды aldavaydı. Müslüman, Müslümanға jardam uçurda jardamын taştavaydı. Müslüman, Müslümanды akarat kılıp kemsinpeydi. Müslüman, Müslümanды kordavaydı. Müslüman, Müslümanға kıyanat kılvaydı. Müslüman, Müslümanға bir tuğan, bir denedey. Özüne kağlagan жақшылықты başkasına kağlaydı. Mana ушундай болот.